Abusuafo mumienti odue emra. Hey, aya critical. Ama bimpoma ya we. Ese sika no mo ababeje. Akabi, me wo no ma wo so ababeje sika ne ebum. Ana me sika me de ne nyama ma na sese mu sika na mo jeje for shops no. Asa, edu wa top sin so mo nya sika ne bi. Mo nya sika ne mo de be kwa koyo top sin no. Eba so enti ne ga wife oba ba da me kenti che me hu se top sin nie. Mo beje de koyo asa na me de sika ne nyama ma bimpoma. Enu ani o. Enu ani e. Eno mo si ai ma me ne so ye sika ye mpusi sika. Odofo aha Ashanti Queen ena kasem eye enra ye nyina ehunu media no so sabato asoja eso mu so sika na omojeje no omfa enkonkoma ye mame akoso asewa anaye mame akoso abrempama na Ashanti sika no odi biko na sika ndi aka na autopsy sika aka na ejise wo hu autopsy na ansa na odi sika na mawomu we na ye ma adwene mu nya Ashanti Queen se wan fesika na ama wo mu no man kwanko process e beda na wo wanya results e beda na wo hu se ade na ekoso because e se ekotwia ansa na sa autopsy no abaso so wo twa autopsy results ansa na wo di sika na kwenti sika bei ena maame no onfa nkonkoye sa ade no mumie ntie na asemo na me pushi mana be me hu se autopsy ni no me pushi sika na ma no ne ba mo medaneka me bonya me ya ne sai asemo me bonya me ya ne sai Team Legal Wives Asante you know ukra uka say scan nke enye mama ame no mu me kwa me ka say do baby kwa ne hwe ne hu sai fa sika ne mama ame no yes me ya hu sika ne so me fa ma ayi pempa things in order na mo de mo ye na ye say gu ye ne ye no mo ase asemo adai Quentin me cancel Luton to Frubi and I pese me cheche mu ade o me de koye nyansa na mo ho ato enchidem ehia manchidem ye no bi no ni pa wo ye yenim wo ka che obi aso mu nya me di bo me srem o e fi ne kwakwa ma mo ka ma so mo ma me na se me nka biem ayeko wo se efri na ekure ma me na se mo nka biem ade no ni yiem ne se mumie account na mo fesika ne mum one account na mo nya se wage ena sabato abeka mo se mo ntia ase no ese ma me akoso ase wa na mo de mana omi account na mo sika ne nyina enko straight to that account not say wage obeti wage Ashanti Queen his royal nwa ni nsoje samse wa mu nyina ejiji bi enti e basa mo na mo jeje ne kula no mutiri ntire mo beka se adai obi de nsa boma na sika nye we ni nyina no mo de bae sa na no na sabato ho pa akere but enti atemu nti nipa brante na se me dignity wo hia me din wo hia me sremo o se ne din wo hia me papa hia nya kanim kwase ni a na sese me da base monye me din film o se monye me din film o se me na se mo biem me na se mo ho hia me biem ka de ye na me pe na no me sa kwaje ne number a wo mo kwa bada masie sa de ma ye no se nya me misika no kwa mo kwa mo anu sei aso re se do ate ya nte de wa ho ase kire yes yan ka se ni bi mu sika na ka me se me sa fa mo na mo beda me ka anu ani o anu ani e why ade ye nim ni pa wo ye na sika no so ni wo ho nya wo na ye chena mo life tesa so what asemo ku mani mu ase keke ti kasana afuto na kamsla Luton di 2 enra no what Chebi enya se mete mame on se de me do obi beka wo han omo nyina nya omo na o mete ba ye bo medi apretu so enya ayi popua so enya sika no ye pusi sika ne mama me no me so me the reason why ye sika ne me timi fa ne nyina ama no na do ho no ma me be che mu sai na che mu ya wo kai ne nti se na nra no pepe senka ma me ne wa account anka sika ne nyina nko ma me na account and on se me ka to so mo ko bi account ye fa no pay wo mo se account wo mo akobie ba ye fa ye na me say sika no nka no pay ansa kwa appear to ayi sabato be kase na me sika ma ye de sika ne betum ne emfa nye de ma me ayi ma doje na do beje ma me akosi asewa what one was standing for ma me akosi nti autopsy sika ne do won't me nye into account ni mu etime nya dai na mo fa kwa ma me akosi abempoma na se da nie wa seda e wo ma se wa ne twedi amponyankopon wodi wa koma mo asemo Team Legal Wives they move ma fa fa se agwe mampa ba wate yi popia sika no wo odofo ene na kire se Ashanti Queen ene ekotie no ebaaye no Ashanti Queen ekotie no ebaaye no kire se o se eye sika na o majeje no o mode sobo enkofo de sobo ebo no enkofo de sobo ebo no se
wadi sika no ana sika no omudo munsa abom entomumie account no maye maame akoso ya bempama na akoso ya sewa enna sa account na no said ye be ya ombehunu de ekọ ne de eba eno ena Ashanti Queen se sika na aka na optasi sika etu ho twese optasi ni ebeba ansa na we na me madwunu yam na se Ashanti so on sika na nkwa ombedai eno maye sa optasi no esa odiko odima wo mu no mu de koye ekọ start process hey mama asumdwe emra kro ni mo ekuo no mama asumdwe emra watimi wakame no eya doso hey